APHLC atum Suri Suryarat di Phualong rally ke dampar omplu. Jirikindeng kes ero lapen Junior College Governing Committee atum pen HSLC lapen HS Satlang ki unduna tumapan karchupon. Rong pora datung lang tengkang ten pun penajok sai katiki jiapan kisung. Aprangsi birta kilang rado anapan kardom pajero kardom non karbilong ria birta long pen ujang terangpi non arjui tha birtang tonte. Pinijak hong ni phai player ni Ru Samsung Singh ti Amir Biria thengno along APHLC atum Suri Suryarat chetongsi BJP atum pen son trok aputhak kachesong asai ke dengpon. Kidamtang MEC kili kahot BJP atum Radaphan ke ther ke hapen si kili kachepa haipon. BJP atum Democratic aron karkan BJP atum KAC voter list non-tribal aphan amen kangthan pachun thekthedet non-tribal atum aphan longle pata kipi khangdun thekthedet lapen article 244A autonomous state van thekthedet pualampen Ru Samsung Singh ti Amir Biria thengno along armu chejeng ponsi diphua hi thialong kachesong par omplu. Kidamtang MEC kili kahot BJP atum Radaphan ke ther ke hapensi kili kachep haipon. Lasi MEC kili puthot padu thuwek nangji busi APHLC amaipu je ai katharpen phirang kya thengno ningjipon. He had council election below laso election of court election ki bi mata panchayat aron bensi election ki bi panchayat pulote hala state election commissioner ke Karbi Anglong a border nang kili loge halake inun ordinary manu halake ordinary munit alang li thang na jakong abe lamat la son hubidha son our CNC la BJP ado ke theng ke jok kapap heripen election voting la pen polling agent pape dodun long le dat la pen ke silta jonghu pondet titi anja haing tan dampo un anteng dampo anja konang thapo titi la dumkiwi la penke munit kavedet amen tala dum thapare la ke dokok atom hangke pape wang long le paperi si pape wang long le det la ke theng ke chokang bei pen la buson sikidi lo la dum la si la dum se pe hai lo la ke bongo sena abudi pen si ke claim lagi jok pen dakali lagi Bongot sena tumsi ke rabdun la sihala kaun ngi kadu eta loting pensi election do nangi anke lakha to mat mage hai la thuge APHLC hai bek pola ka theng lo election be do nangi
Bangsolong APHLC alamjai sarpu angtong inti katharki karbia radaphan kaching hona joinesi radaphan 6 sidula puthak kaiketa cherok tok ki dojia phan kithan ponpon lasila pusona bang phua phan police atum kangnang ponji arona masia vepusi APHLC ari suatum ningje ponrenti Itu mah angtung di kaca, kami stok person, awi pini dengan palang pulang. Kita mi pini ada yang kita kita palang dua kali. Ate diri tu mah apa? Stok person angtung di kaca ke alang lubang ke constitution lo. Aron tinggal, aron bentukan, kipas ini dah. So kota karena si, diri tu mah kimi tu mah palang ulap lo kusi. Kimi tu mah. Kita mi alang tangke aron bentukan. Laki, constitution lo masih tok dah, rule lo masih tok dah, aron lo masih tok dah. Laki, jadi tu mau apa yang laki, kan kita hok kaya wei. Pinijak hong ni phai player ni Jerikendeng Hempu Mukrang Auditorium Holalong KSA Jerikendeng Branch Lapen Jerikendeng Junior College Governing Committee atumpen patir pipongsi Jerikendeng Hawara Riso Ijangatum Surihini ra ingkora hinya ningkan HS Lapen HSLC ki unduna tumaphan karchupon Bangso Amayalong aluhi sarpo manpen Jerikendeng Town Chairman Singterang Chetongdun Lapen jo phapang jang aluhi manpen ex-BDC Chairman Lucas Milik Medical Board Chairman Prabhat Tisu Kennedy Inghi Mojadar Babu Rongpi KSA Central Committee Lapen ki ongdung Social Workers Professor Teacher atumta Chetongdun Lapen Bangso Amayalong Jerikendeng Hawara Risoi jangatum Bang Pharoi sira phokep susi peneng surhini ra ingkora hinya ningkan HSLC ki undunatum archo ponpen kewang jelangarni angsong an kapali dun thekja phan aning pathedun Jerikendeng pen rensing tokbi karbilong rebirta Ale kopia school ben nang li kone ke metric asa lang e pasan nika I scored 63% and now I'm continuing my studies at Caroline Don Bosco School with a stream of science. I got 66% and I was not satisfied by my percentage but I will adjust myself. I'm from Jerikendeng. I have passed my HS from Others Junior College, Khiruni Charali, and I scored 66%. And I got later in one subject. I try hard for to get first division. On Christmas, thank you. First division पागो करते कि मन मने 40 होइसे ना कि जितना होप किया था उतना तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड उस मार्क्स से. कितना डिफिकल्ट हुआ? थोड़ा तो बहुत डिफिकल्ट ही लगा जब मैं पहली बार देने गई थी. मुझे लगा था शायद फाइनल एग्जाम नहीं होगा, ऐसे ही पास हो जाएंगे, तो इतना ट्राई नहीं किया था, पहले से प्रिपेयर नहीं थी. जब अचानक फाइनल आ गया ना तो फिर भी सेटिस्फाइड उतना मिला. थैंक यू. Dengkreh ni lepas dengkap saat lang TikTok di untung ham si jasmet piniar cukup lo. Masih mesenkan pen la tumhan am sosial ningke peti la pen am sosial la so junior college lo ta am sosial ke patang am si iltum pinida cita papet tumta makap. Bangkana bang puthan lo pinikar chopon ta 150 babi untuk junior college dan ke HS kita untuk dan gap dok kasong bong pendang ekom asibion dan second division bang dan ke third division bang ekom Masih nang lihin pen non OV kimi metric la pen HS salang non cari bom pan nang litum nang lihin pen kopi kupo Mesin ang tek sini lihat dan mata akan ke education namu ansur sih ke petang ya kan niltum hen dan ta body pun kok sini mata
Lakhain ko ra pho ni lip MEC constituency ka parlu dhola jan dhola lang so hawara long irrigation na lang teng kang ten plina job la so hawar rong phora ra tum sai ka chuti kia phana kisung du koklo irrigation na department atuma phan nang selam jibon puchong hong bom ta kang samria jok la so hawar rong phwa rong ara ra tum tangka chirung si la pen mithanga hema ting pensi labang so lang teng ke teng pona sai ke deng pon nilip pen joy sing teron karbilong ria birta Pinia berta la ansi kang ton cholo kaduka veta do mithak me kardon